Uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Hayi kushubile bafowethu ke umculi kaMaskandi ke lo uMroza Fakude obhizi ke lapha obiza lezi inhlamba ezisabekayo ke udaba ke lunge security ke alithathela ke imali engange 1000 ke umculi kaMaskandi ke akasafuni ke kulibuyisa leli 1000 ke lapha ke leli security ke walithembisa ukuthi ke uzolisiza ke emculweni walo noma ke ufanele ukuthi ke acule nalo kwenye ingoma ke lapha ke uMroza Fakude ke uthe mefonela ngalolu daba ke wakhipha ke lenhlamba ezisabekayo bafowethu ningixolele ngenhlamba ngihlezi ngelihlonipha kakhulu abantu abasilandelayo kule channel ngimcela nje baxole ngenhlamba kodwa ngenzela ukuthi udaba niliqonde kahle ngani zakwethu niluze ukuthi ulihambe kanjani ke nali security ke uzoyizwela ke likhulumela ngokwalo ngoba udaba lusaqhubeka kodwa ke inhlamba ekhona laba futhi inkulu kakhulu ekhishwa umculi kaMaskandi ke obaleke ne1000 nantu udaba lusaqhubeka uMroza akazodlala ngawo mfethu asali mfethu mhlambe abe nahlobani kodwa asizikwazi kwamukela ukuthi uMroza udlala ngawe. uMroza mayedlala ngawe udlala ngawe. Kumanje uyamondla ngaleli 1000 njengoba ephapha kanje usukule 1000 lapho nje kumanje. Wena omondla kumanje. Mina into engayithanda ukuthi udlala ngawe ngoba ebone ukuthi profile yakho yi-security. Iyo lento engiyibona ngathi ukuthatha kancane ekuthelini hayi ngoba uyi-security angeke asizakale. Ngeke sihlale singakusizi thina. Ngeke sihlale singakusizi. Ngeke nje sihlale singakusizi. Uyamondla vele ngoba ukudlile impela nje. Ngoba uyabona njengoba vele bunethemba lokuthi uzokhipha naye uMroza. uMroza njengoba umfayile imali eselibelethi usumfonele ngathi wamfayile 1 million akalibuyisi ngani pho le 1000. Momtshela uthi alibuyisa uthini? Hayi ulokethi ke ngimlinda so manje nami sengiyabona sengilinda isikhathi eside ndinezinto hayi bahlupheka abaculi bahlupheka phela akuyona lento econtent wena ohlezi uyibona bahlupheka abaculi yabut khuluma ngihambe ibanga elide mfowethu lomdaba ngihambe nje ibanga elide laludaba ngakhuluma nabafowethu ngakhuluma noLindi umfowazulu ngakhuluma nomfowethu omdala ngamazisa bamfone ngicathi bamfonela bonke labantu lapha bamtshela ukuthi into anifuna imali kanje kuyafana so ngiyabona nabo ukuthi ayikho into abangisiza nganje because ayibuyi le mali and mina ngibuka nje umsebenzi wami ulimele kakhulu ngoba bekumele ukuthi uphume kule nyanga edlule le nyanga esiwa kuyona ubuphungu so manje sengibambekile ngisidakile angazi ukuthi ngizokwenza kanjani manje ngoba sekukanje ngiyamphinda manje ngiyamthinta futhi yanya lo ngiyamthinta futhi uyaganga uMroza ngiyamthinta futhi ba umculo ukwelede umunye vele umkhokhele uzoyikhokha yini le mali? Uzoyikhokha yini le mali? Uzoyikhokha yini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini wena tikoloshe le mali? Uzoyikhokha nini wena fuqwa le mali? Wena mantindane uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uyondliwa njengoba uphapha nje. Akawazi ukuvala ifoni ngifaka hold la. Uzoyikhokha nini le mali uMroza? Ngesidlalo uMroza. Sodlala uMantindane laba. Ngesidlalo uMantindane thina. Ufuqane lolu. Ngesidlalo ufuqane thina. Fanele ukhokhe imali yakho lolu ufuqane. Fanele ikhokhe imali yakho. Ngeke. Asinamculi thina ekuthi uzohlumeza umphakathi ngeke ngafana isithunzi sakho siphele ngosuku sukudakwa lapho uyabona nje ungcono ba niyamuza ukuthi akathukiwe uyiholo yena amagolo nayo yonke into vele vivile ngamagolo uyivivelena ngamagolo uyaganga kodwa uMroza uyaganga 1000 wakho mfowethu sazomemeza uMroza noma engakhipha yiphi ingoma leyo ngoma siyazi ukuthi uyobe irekhode ngayo futhi le mali yakho noma engashada
yakho le mali asuweshada ngayo angithi vele iyazala ngoba ikuyena usaphila ngemali yakho vele uphila ngayo njoba enomkhabo ongaka ile mali yakhe emfuthile ngeke umroza azaphumelele ngiyakutshela mina umroza sikhona la simgadile until azazehlisa abuyisa imali yakho angadlali ngesecurity sibhekile akwazi umroza ukudlala ngomuntu oyisecurity sibhekile emphakathini khona la nilalele nanoma nithanda ukumlalela lapha ku-YouTube kodwa nikhumbule ukuthi udlala ngesecurity noma engakhipha nje kofanele ukuthi ukhiphela yena ngoba asingeni thina leyo nto leyo samphinda manje Rose yakanga